Dobar dan i dobrodošli u još jednu novu epizodu Shadowguna. Evo, otključio sam nedavno Zone Control, pa ćemo sad brzo ući u jedan server. Pa da vidimo kako to izgleda. Searching. Ajde više. Evo ga. Ajmo sad na brzaka. Ući unutra da ne čekamo 3 godine. To je to. To je to. Motherfucker. Dobro, jesmo crveni. Ajmo. Znači, cilj ovoga je zauzeti sve zastavice i da timu ponestane ovih, vidite kako plavi tim sad ima 93. Njima to treba ponestati. Mi imamo 94. Bomba. 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 Tu ću da se sklonim. To, kill. Headshot. Ali on još ubio mene. Evo ga, tamo sam se tu respawnao. Imam jedno kod ovog lasera što imaš jako mali broj metaka. A to ja moram paziti. Pravim to bombu bacamo. Neko se igra s voice chatom. Imam još 50 metaka. Fuck, nemam više metaka. Ovdje idemo na sprint. Sam da ja izađem iz ovog. Sprintat ću i probat ću ga roknut šakom. To mi je jedno što mi preostalo. Pa tu je robot. Lijepo. Robot je nešto. 56, 88, dobri smo.
vjerujem da su ljudi toliko glupi da će baš odu. Jeba se, to je moj. Ne, imam 9 metaka. Ajde. 2,80. 3... Osvojeno, imamo još samo jednu bazu. Fuck. Dobro, sad znam da si gore. Smo pobjedili. To! Pobjeda, pobjeda, to! Koliko imam kilova? Baš me zanima. I opet loading je. Devet kilova, 4 defa. Jesam dobar. My worst nightmare. Ubio me jedan put. Dobri smo, dobri smo. Kad bi imao premium. Dobro, to je to. Opa, dobio sam ovo. I to je sve ljudi za danas. Pozdrav i doviđenja do sljedećeg puta.